Kweth maketo sirikal tesre omedo soko wang sirikal kagi kwedo weche manowach jatend piny Kenya William Ruto he mibadhi mantiere od bura. Jo od bura go ma obiro kanyakla e riwruok mar Kenya Moja ne oloso ka gintiere kar chung' od bura ma Embakasi East, Nairobi. Senta ma Nairobi Edwin Sifuna oseotend piny Kenya kuom rem chopo kare singo mage ne jopiny. Jo od bura ma Embakasi East Babu Owino kod nyawadgi Magi Thunguri Gathoni Wamuchomba bende nogolo duondgi e wi weche mane jatend piny Kenya William Ruto owacho mibadhi mantiere e od bura. Look at his back. Instead of seeing the broad-based government, you see the broad-based corruption, BBC. Ukiangalia nyuma yake, unaona pesa kwa eCitizen, 40 billion imekulwa. Ukikuja mbele yake, unaona a cemetery of corruption, governor wa Nairobi. Instead of Kudishina County, Anadishi County. Tunakuja mbele yenu kuambia tunahitaji sasa malaika, maana ya hii vita ambaye imewekwa mbele yetu. Na tunapitia haya maneno kwa sababu sisi ndio tumekataa kupigia Nebukadneza magoti. Sisi ndio tumesema kama ni mbaya, sisi ndio tumesema tuko tayari kukufa kwa ajili ya mambo ambayo tunaamini, kwa sababu kama viongozi ambao tunaongoza viumbe vya Mwenyezi Mungu, hatuwezi kuona mambo yakienda vibaya kwenye taifa letu alafu tunyamaze eti kwa sababu tutakuwa waoga.